Reka ngusuhuze wowe nshuti mukunzi ukurikira ibiganiro byacu hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Nizere ko aho uherereye hose, haba abadukurikira mu Rwanda, mu ntara enye zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali, haba kandi namwe mudukurikira mu ntara ya gatandatu abenshi tuzi nka Diaspora. Abenshi nabizi ko mudukurikira ndetse muranabitwereka. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Uyu munsi wa none twinjiye mu kiganiro cyacu cya none. Turi ku munsi wo ku wa gatatu, itariki ni 12 z'ukwezi kwa 11. Umwaka turacyari muri 2025. Turimo turagenda dusatira umusozo wawo, ndetse ndanakwifuriza aho dukurikiye kuzawusoza amahoro. Uyu munsi rero inkuru nje kugira ngo mbaganirizeho ni inkuru yavuzwe kuri uyu munsi mu binyamakuru bitandukanye, cyane cyane ariko ibyo mu Rwanda. Ni inkuru y'urubanza rwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Uyu munsi urukiko rw'ikirenga nibwo rwatangiye kuburanisha uru rubanza rwa Ingabire Victoire Umuhoza, wiyita ko ari umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, watanze ikirego agaragaza ko ingingo y'106 yerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ngo itandukanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga mu ngingo zirimo iya 29 agace ka B 61 ndetse n'izindi, asaba ko yakurwaho. Ibi ariko ni ibije bikurikira, murabizi ko uyu mudamu n'ubundi afunze aho ari mu igororero rya Mageragere. Uyu munsi rero yagaragaye ku rukiko yambaye impuzankano cyangwa se ya myenda iranga abagororwa y'ibara ry'iroza, n'ikanzu ndende yari yambaye ifite ibara ry'iroza, ndetse kandi afite n'umwitero nawo w'iroza ah, hano kuri iki gice cyo hejuru, ariko yari anaherekejwe n'abacungagereza. Uyu mudamu rero aburana, ubundi mu minsi yashize akanakatirwa iminsi 30 yo gufungwa by'agateganyo, yari yagaragaje inzitizi. Muri iyo ngingo hari aho igaragaza ko iyo urukiko ngo rusanze hari impamvu zatuma hakekwa abandi bantu kuba barabaye abafatanyacyaha cyangwa se um, ari ibyitso by'ukurikiranyweho icyaha, rubahamagaza kugira ngo bagire ibisobanuro batanga muri urwo rubanza. Iyo ngingo ikomeza yerekana ko iyo urukiko rumaze kubaza abahamagawe mu rubanza rugasanga nta bimenyetso bigaragara bituma bakekwaho icyaha, rufata icyemezo cyo gukomeza iburanisha batongeye guhamagarwa. Iyo rero rusanze ibisobanuro batanze bidahagije kandi urukiko rugasanga hari ibimenyetso bibashinja icyaha, rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza buhereye ku byagaragajwe mu iburanisha. Madame Ingabire yari yatanze icyo kirego bishingiye ku rubanza ubushinjacyaha buregamo Sibomana Sylvain ndetse na bagenzi be mu rukiko rukuru, aho umucamanza yamuhamagayemo agatanga ibisobanuro byaje no gutuma rutegeka ubushinjacyaha kuba bwamukoraho iperereza, iri ryanatumye afungwa. Ingabire rero yakozweho iperereza, ndetse urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nibwo rwaje gutegeka ko afungwa by'agateganyo, ari nabyo byatumye atanga ikirego mu rukiko rw'ikirenga, kuko yagaragaje ko ibyakozwe ngo binyuranye n'itegeko nshinga. Mu kirego cye yari yasobanuriye urukiko rw'ikirenga ko iyo ngingo ituma urukiko rwivanga mu mikorere y'ubushinjacyaha kandi bikabangamira ubwigenge bw'abashinjacyaha. Yanasabye ko iyo ngingo y'106 ngo yakurwaho, mu gihe uruhande rw'abahagarariye intumwa nkuru ya leta bo bari basabye ko iki kirego kitahabwa agaciro, kuko ikibazo nk'icyo cyigeze gusuzumwa ndetse kinafatwaho icyemezo.
Ku kijyanye rero no kumenya niba Ingabire ashobora kuba afite inyungu mu rubanza, Ingabire Victoire ubundi yari yavuze ko afite inyungu zo kurega kuko ngo ingingo y'Ijana na 6 yashingiweho urukiko rutegeka ubushinjacyaha kumukoraho iperereza yatumye atabwa muri yombi agafungwa. Intumwa ya leta rero yagaragaje ko nubwo Ingabire Victoire afite inyungu muri uru rubanza rutasuzumwa kuko hari urubanza nk'uru rwasuzumwe. Ingabire yaje kuvuga ko urukiko rudakwiye kwitwaza ko hari urubanza rwasuzumwe rumeze rutyo, maze yibutsa ko ikiregerwa gitandukanye kuko we asaba ko iyo ngingo yakurwaho. Yanavuze ko hari ibaruwa abamwunganira bari banditse bagaragaza zimwe mu mbogamizi mu gutegura urubanza, ariko perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko itari busuzumwe kuko yoherejwe inyuze mu nzira z'ubutegetsi, ari nabwo buryo izasubizwamo aho kuyivugira mu rukiko. Yakomeje mu magambo ye avuga ati uko ubibona nambaye iroza biturutse ku cyemezo cyafashwe n'umucamanza muri ruriya rubanza mu rukiko rukuru. Nyuma rero yo kwiherera, inteko y'iburanisha urwo rubanza igizwe n'abacamanza batanu ndetse n'umwanditsi umwe yafashe icyemezo ishingiye ku ngingo ya 72 y'itegeko rigena ububasha bw'inkiko, yemeza ko Ingabire Victoire Umuhoza afite inyungu zo kurega kuko ibiteganywa n'ingingo y'Ijana na 6 byamugizeho ingaruka ku giti cye kandi bikaba byazigira no ku muntu uwo ari we wese. Haje rero kubaho impaka ku cyitwa ishingiro ry'ikirego. Uhagarariye intumwa nkuru ya leta yaje kugaragaza ko uru rubanza rutasuzumwa kuko hari urundi rubanza rwitwa Mutebwa Alfred rwasuzumwe ku ngingo isa n'iyo yari iy'Ijana na 21 kandi ko yaje no guhindurwa biturutse kuri rwo. Yavuze ko hari ubwo ngo ubushinjacyaha bushobora kubura ibimenyetso kubera uri kurikorwaho yahishiriwe ariko bikagaragara mu rukiko. Uyu munyamategeko nubwo umucamanza ategeka ubushinjacyaha gukora iperereza ariko akaba atagena ibiva mu iperereza, habayeho ko iyo bigaragaye ko nta bimenyetso bigize icyaha urubanza ngo rukomeze. Abahagarariye rero intumwa ya leta bagaragaje ko hari ihame rya res judicata risobanura ko urubanza rwamaze kurangira neza kandi bikozwe n'urukiko rubifitiye ububasha rutongera kuburanishwa ku nshuro ya kabiri hagati y'abantu bamwe ku kibazo kimwe. Yaje kuvuga ko nubwo urukiko rwari rwarafashe icyemezo mu rubanza rwa Mutebwa ariko uburyo bushya yanditswemo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Maître Bruce Bikotwa uri mu bunganira Ingabire yavuze ko babona abahagarariye intumwa nkuru ya leta bakoresheje mu buryo butari bwo ihame rya res judicata no kubihuza n'ikirego cyatanzwe kuko ikibazo kitari kimwe. Maître Gashema yavuze ko inzego zikwiye kuzuzanya aho kuba hari urwego rukwiye gutegeka urundi, bityo ko kuba urukiko rwategeka ubushinjacyaha ngo byaba ari ukwinjirira ubwigenge bwabwo mu nshingano bufite bwo gukora iperereza. Yagaragaje rero ko urukiko rw'ikirenga rwerekanye ko ubushinjacyaha buvuguruye bukwiye kugirirwa icyizere kandi ko gutegekwa n'urukiko gukora iperereza bidakurikije icyo cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga. Maître Gatera Gashabana yavuze ko ibivugwa n'abahagarariye intumwa nkuru ya leta nta shingiro ngo bifite. Yerekana ko mu rubanza rwa Mutebwa rwagaragajwe urukiko rwemeje ko iyo ngingo inyuranyije n'itegeko nshinga ariko ntikurweho, ariko yibutswa ko ari igika rwagaragazagaho kuba ingingo yose. Mu magambo ye nawe ati twebwe dusanga ibyo byari bihagije ariko urukiko rwageze intege nke. Ati hari akazi katakozwe icyo gihe twebwe dushaka kurangiza. Yanerekanye rero ko kandi mu rubanza rwa Mutebwa ruvugwa urukiko rutasuzumye ingingo zose zari zaregewe, bityo ko bo biyemeje kugaragaza izo ngingo zose kugira ngo zizasuzumwe. Uruhande rwa Ingabire Victoire Umuhoza rero rwo rwaje kugaragaza ko urukiko ngo rukwiye kubona ko
ibivugwa n'abahagarariye intumwa nkuru ya leta ko ikirego kitakwakirwa bidafite ishingiro. Nyuma rero y'impaka ndende ku mpande zombi, perezida w'urukiko rw'ikirenga ari nawe uyoboye inteko iburanisha uru rubanza yavuze ko icyemezo ku ishingiro ry'ikirego kizatangazwa mu mwaka utaha wa 2026 mu kwezi kwawo kwa mbere, azaba ari tariki 16 saa 3 za mu gitondo. Nguko uko urubanza rwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza uyu munsi iburanisha ryarwo ko byagenze. Ubwo turaza kwitega iki? Turategereza turebe niba ese urukiko ni ikihe cyemezo ruzabifataho, duhe mwanzuro ruzafata kuri izi mpande, kuri izi ngingo zose zagiye zigaragazwa. Hanyuma ubwo uko biri kose, nitugira ikindi gishya tumenya ku bijyanye n'imiburanishirize y'uru rubanza, tuzababwira tubatangarize uko ruhagaze. Tukiri mu by'imanza ariko ntabwo nasoza ntakubwiye ko n'uwitwa Karasira Aimable, abenshi bamenye ku izina rya Professor Niga, igihari gishya ni uko ubushinjacyaha bwamaze kujuririra igihano cyari cyakatiwe Aimable Karasira. Ubushinjacyaha rero bw'u Rwanda biravugwa ko bushobora kuba butaranyuzwe n'icyemezo cy'urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi rufite icyicaro i Nyanza, rwakatiye uyu Karasira Aimable Uzaramba alias Professor Niga igifungo cy'imyaka 5. Uyu mugabo wundi bamwibuka, bamuzi nk'umuhanzi, ariko yanabayeho umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, ndetse aza no kuza kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube binyuze mu biganiro bitandukanye yagendaga atambutsa. Yarezwe rero ibyaha birimo guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi, guha ishingiro Jenoside, gukurura amacakubiri, gukurura imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo atunze, ndetse n'icyaha cy'iyezandonke. Ruriya rero rukiko yaraherutse kuburaniramo mu byaha byose yarezwe, rwo rwamuhamije icyaha kimwe gusa cyo gukurura amacakubiri. Amakuru rero ahari One Nation Radio ifite aremeza ko ubushinjacyaha butanyuzwe na kiriya cyemezo cy'urukiko, ku buryo bwakijuririye mu rukiko rw'ubujurire rufite icyicaro i Kigali. Karasira rero ubundi yari yatangiye gukurikiranwa mu nkiko kuva mu mwaka wa 2021, bikaba biteganyijwe ko asigaje igihe gito kugira ngo afungurwe. Bivuze ko mu gihe yaba igihano cy'imyaka 5 yakatiwe cyarangira, yaburana ubujurire adafunzwe. Gusa mu miburanire ye ku rwego rwa mbere yaranzwe n'udushya turimo kwihana abacamanza, gusohoka mu cyumba kiburanisha urubanza ruri kuba, n'utundi nko kuburana afite ibitabo bya Bibiliya. Mushobora kuba wenda bakurikiye mwarabibonye. Bimwe rero mu byo yavugaga ko bimwe muri ibyo byaha cyangwa se bimwe no muri iyo mico yagaragazaga mu gihe cyo kuburana ko abiterwa n'uburwayi, ariko ubushinjacyaha bwo ntibubyemere. Gusa mu minsi ye ya nyuma aburana, Karasira yaranzwe n'ubwitonzi, ndetse anaburana yibanda cyane ku kiburanwa, yiregura ku byo yaregwaga. Gusa ubushinjacyaha bwasabaga ko ibyaha byose bumurega byamuhama, agakatirwa imyaka 30 y'igifungo. Gusa urukiko rwo siko rwabibonye, kuko rwamukatiye imyaka 5 izakurwamo iyo amaze muri gereza, runategeka ko imitungo ye yose yari yarafatiriwe irekurwa. Gusa mu gihe agikurikiranywe n'ubushinjacyaha, imitungo ye ko izakomeza gufatirwa. Agiriwe impuhwe mu mafaranga ari kuri konti ye, hashobora wenda kuba hajya havamo ayabunganizi mu mategeko nk'uko byakozwe aburana ku rwego rwa mbere. Gusa kugeza ubu aracyafungiwe mu igororero rya Nyarugenge.
rero yasoje kuburana ku rwego rwa mbere yunganiwe na Maître Bruce Bikotwa ndetse na Maître Felicien Gashema. Nuko bimeze ubwo turategereza twumve mu minsi iri imbere niba ubushinjacyaha bwajuririye iki gihano cy'imyaka 5 yari yakatiwe, niba hazabaho ko narwo ruburanwa, tukamenya n'imyanzuro wenda y'ibizavamo. Gusa byari byitezwe ko uyu mugabo ashobora kuva muri gereza ya Nyarugenge iherereye i Mageragere mu ntangiriro z'umwaka utaha wa 2026. Ese ni iki kizavamo? Ubwo nabyo ni ukubihanga amaso tugategereza ikizavamo. Ubwo n'ubundi nk'uko tuba tuhabereye mu nkuru zitandukanye, nabwo tuzagerageza kuba updatinga tubabwire uko bihagaze. Reka rero ikiganiro cyacu tugisoreza aha, nshuti bakunzi b'ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Hanyuma ariko ntabwo nasoza ntakwibukije gukanda subscribe aho hasi niba uri mushya kuri YouTube channel, ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications, kugira ngo winjire mu muryango mugari w'abakurikira ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu nakagaruka. Njye nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Reka soze mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo aho muri hose, naho gutaha.